Krenti toinge na ande abisa ba ugima na tetheria ba ugima kaunti ya Meru ni bariungite kirinja maturene Gembe North gutigira kuri na bioro na antu akuthamba iranjara kirigerera kurigiria mirimo abisa baba ni baugite ni bagatigira nja rina kioro na nandi mirimo ira ijanagia na ruko ikarigirika. Rwangi rogima ba mwiri rwithagirwa rwina ngugi inene muno yotigira ati kwina utheru maturani na mirimo itikuonekana anturani mwanya mwanya na ngugi imwe baithagirwa bakirutha ni kurutana akari mantu makonenie na kwinja abioro na kubitumira abwega untu baithirite bakirutha antere etia ampitha na kinya ntura ya ndoleri na ntura ingi etia kubi na indi mwanka athaino antu ibanjirite kuonekana bakigwatira untu buna kwanjiria kwinja bioro na kubitumira bwega mbere buru batu tutaisi umuhimu bwa cioro nontu bara baingi uti misi yare ya cioro beyire baturitana atu twisi HPs toya kanya kabita tukiritana bangi na tubaritanite bakawata ibenjite muno almost 90 to 98% na baba ingi bena inya kwa kuthambira njara ibathamba ibenjite bakenja inya compost mulimo yayo kwa bwa tu mzuku muno yo kwa ro na to kwa chuta ni kumali ba tutana ibabirire tutata sibitari ringi na kinya baba batinjite kiro batubwa ringi basoga ringi batwa tu batubere batu baritana bamenya kunja cioro na kumenya kuthamba njara na kuria musi yuno theru kuringana na murungamiri igo augima bo mwingi ntere cia Gembe North James Njagi aliwa kumania na kuona ati antu bakurutana na banjire kuatira indi bongwata atongeria ibaliongite ntura ino bakiraithagiria kana kila muji gwena bioro ile process tuko sasa ambao pone ya kupitia kwa hizo mboma moja kwa moja ambapo leo tumetembelea zaidi ya mboma 100 tukiangalia kweli kama kudhibitisha kama mboma ziko na machoo siko na maji ya kuogea mikono ambayo inatiririka, kuna sabuni, kuna ile mali ya kukoshia vyombo na kuna pia kama kitchen garden na pia tunaangalia kama walali nyumba moja na mifugo. Turene cietu tukuona antu ba change tiepo nene pena cioro na bobitu meroro kubatere ende tuweta tuipa kwa sogara kuomba tupa kwena room improvement tunawasaidia na kuelimisha vile inafaa. Tukuga yes we can make it ala tukuga yes no turigerie mirimo mingi ira yuma maturene ikaya civitali na njira imwe ya kurigeria ikumikishwa tukuleta knowledge maturene na kumikishwa community bakomenya nikirintu kiriko babatiri kubwithia na turi rather principles ira aruko kana ora mtomba kwa kuria ruko umba kuria ruko gukurukira ira tweta the 5 F's F ya mbere gukurukira roye tacio tweta friend F ya ciri gukurukira biara kuria ruko kana kuria kioro F ya ithatu gukurukira bia kuria kuri irio bira bia contaminated no amwe nogu nontu kwina ndema kubia batenjite ebioro bariuga baikara gutumiria antura ino ati ichithiritwo igitumira bioro obwega ukaethirwo kila muntu aina kioro giake na urokarega akayuchiru matagaria makigwatho yara maingi nturene ira cikuraya na batu said remote areas antu ibathara bakiona kakutino batu bakuthirwo bena bioro antu baweta witethire nau njirene na mathakene ende tubarikania ngi citemianka ciomba kuwira ruko kumara barutere kithakene na nau ndoyone na barabarene ya baretera ruko ru onara na musiba guthura bari ya kinyanga bekorabyo na bakombo biria kuma bebyo na bagawata mirimo niguo tukiendelea kuendukita community manto ya importance ya utheru araku twetegera bioro tukonora bikari na tukabandivise na nkuruki tukona rira bauma kioro kaiba kuthamba njara tugwatanirite na aturi bonde na community yonde na they are very much positive about it. Tunatarajia hii process ikiisha wale wana vijiji wataendelea na hiyo usafi hali ya usafi na kuchunga tusirundi mahali tulikuwa kitambo. Tuwasaidia na chief tushike na tuwapeleke kotini wale ambao wana choo, maana iko sheria ya kuwastaki kwenye sheria yetu kabtuvo tetu iko sheria kuwastaki. Kwa hivyo tutawapeleka kotini na tuwastaki. Hiyo mfano kwa wengine. Lakini tunakuhakikishia mwisho wa hii process kila mtu kabla tufike celebration ama certification atakuwa na choo. na ntura cionthe ciathira ngwitikia tukeba na mirimo na ngarama nyingi ira tutumaira
nontu inya thirikari yetu nitumaira mbia muno especially ki antu bara bawatwa iyo ntu ndairia. Kuma Ntore ya Mpitha Gembe North, Betan Class, Chabari.